Coincidindo coa chegada dos primeiros viaxeiros, presentouse este mediodía no porto de Escarabote o programa de cruceiros costeiros polas rías para este 2020. Esta iniciativa, promovida pola Asociación Galega de Actividades Náuticas, AGAN, permitirá aos visitantes embarcarse en travesías de entre 1 e 7 días de duración, gozando dos moitos atractivos que ofrecen as rías galegas. A campaña, que conta coa implicación da Xunta de Galicia, permitirá dar un pulo ao turismo náutico na comunidade. Parabéns aos que puxestes en marcha esta iniciativa, moita sorte, creo que vales a ter, temos todos os ingredientes para facer un produto turístico de grandísimo éxito. Moitas gracias ás agencias e empresas que vendedes este produto, que en definitiva é vender unha parte de Galicia, pois en diferentes localidades e cidades de España. Pensade que estades vendendo un produto único, diferente e que vai ser de éxito seguro. A aposta de AGAN por manter a oferta durante este ano excepcional no que a pandemia afectou severamente o turismo é un exemplo da colaboración público-privada á hora de promover e comercializar este recurso turístico que pretende converter a náutica nun sector estratégico para Galicia. Nosotros queremos contribuir a esta salida de la crisis y que este sector sea también un sector estratégico en la salida de la crisis. Necesitamos apoyo en la promoción y comercialización de estos cruceros costeros. Hemos hecho el esfuerzo en este periodo, sabiendo que no es viable el sector. Necesitamos el apoyo para que los cruceros costeros, como buque insignia, igual que Camino de Santiago de Galicia, pues sean también el buque insignia de la náutica y nos permita, junto con los itinerarios culturales europeos del Camino de Santiago y de los fenicios, posicionarnos internacionalmente como destino. Boiro, concretamente Escarabote, constitúe unha das paradas destes minicruceiros. Alí os visitantes poderán coñecer máis sobre a cultura mariñeira da comarca a través da mostra etnográfica Mar de Boiro. E creo, sinceramente, que este vai a ser un gran impulso non só para a parroquia que estamos aquí hoxe de Lampón, Escarabote, senón tamén para o concello e tamén, naturalmente, como non, para toda a comarca. A oferta deste ano inclúe importantes novidades con rutas entre Vilagarcía e Viana do Castelo, que mesmo ofertan a opción de seguir o camiño portugués por terra, a ruta do Viño Albariño e de Valle Inclán, rutas dun día de Fenicios nas rías de Vigo e de Pontevedra, a ruta do Mexillón en Arousa e dos Tesouros de Rande na ría de Vigo.